Igweta na kwethero katanirite na bautikire mibango ndene ya Weru TV ntukianarwa tukienda kwariria mantu jegie ndithia na kinya uria thirikari ya kaunti ya Meru ithiritwe igicibangania nikenda gutigira mono kagitene takautumite aria kwithirite kuri na drought nene ndithia nyingi nitithiritwe chigikwa ingi chiagwatwa ni mirimu ingi tiaga buruburu irio bia kuria na nikyo gitumi ntuko ya narwa thirikari ya kaunti gwatanirite na drive nikenda ithwa igituritana mantu kathumba kwe gukinyairaga mwanka kugatwika murimi ugwe utikwithirwa ukinyirika ndene ya urimi bwaku kuri na kinya nchuku iria Rais William Ruto abatere kwithirwa kiruguria ndene ya kaunti ya Meru rutererwa ruirerwa rera na nikyo gitumi turi na minister ndene ya thirikari ya kaunti ya Meru urimi nikenda ithwa gitutariria Jaja Jonthe kiuria ni kiri namba yetu ya SMS 23578 uri na kiuria kiri drive kiuria kiri minister wa thirikari ya kaunti ya Meru ni kukurukira namba yetu ya SMS na kinya turi mutandao wetu wa Facebook araniria na bautwe ekinya kwa ekinya nkibone nkira kanyage ni betu bantu kwa narwa kethia mumeru mheshimiwa kanya kawigaku. Thank you very much. Bitawa Janaro Agatangugi ni waziri wa agriculture, livestock and fisheries Meru. Na ndena kugurwa monono tubakuya narwo kwaraniria na Meru betu kundi onara bari Meru theguru na yonde na kinya theguru ira ingi outside the countries. Okay. Studio yenu ni thikairagwa mono. Thank you very much. Na nchoke ngikethia Meru ndete nkethi cia Excellency Mutuma ntwethinkia ngavana wetu wa Meru urio tukaritie kindira utieji ukeja kuthwa Mutuma aterario aturito kiugaga mbu indi na ndi murungu arotethia tukethwa twina na babega bakuthikira Meru ya Mutuma ntwethinkia ibu bwega nundu bagutwita studio twaraniria nabo mantu ya drought. Thank you. Yes. Asante sana na ni kimarieto ngetawa Ivan Simuiti inindo amerite program ya drive ndene Meru ndi coordinator na irwari kato ya kueleza Meru sana. Yes. No manto ya kuriria ngambe chietu ira chiandethia ire na itika na tiga kwe no ntubwa kwaga ndethia. Yes. Na drive ni mbio yongwa Evan Simuiti. Drive iritwa ria chunku ni acronym ya de-risking, inclusion and value enhancement. Ukenda utaura na Kimeru ikuririo wati no de-risking, inclusion no iku mean ni kumuntu wonde nyamara we na mawage youth ponde babiri kwithaba eke project yu. Value enhancement no ikuongela ubaita na kuonora tumba kubuithia murandi uyu bwana inya. Alafu ende ki project ye ni national government project which is a World Bank funded project ambaye iri kiri Horn of Africa. Rengu Horn of Africa ndiweta Nzinya, ndiweta Kenya, Djibouti, Ethiopia na Somalia. Kwa kinyo eta nthi uchi onthe ukaithira drive kuo. Na muno lengo drive kana objective cha drive ni ithatu. Embere ikuriria mantu ya climate change. Nonto nukwithirito ukona ende kinya thaia bombura yauranga speed kinya tu bate ithuranirite boya kuliria mantu ya climate change muno ki mantu ya drought kana kwaga ndithia ikagurira antu irio. Number 2 iku make sure bara arithi iba gutonywa kiri ira twita financial services kaiba kurura account chio. Number 3 iku make sure ito ba connected to the world market ya beef. Na ikwithirito muno Kenya tutikomba export beef no tuba mirimo nambi ya uende yo drive kuweria kubwithia igenda tumba wa expect nyama chetu kuraya. Alafu bonge in Kenya to in 21 aso counties 21 na Meru included. Lakini anto baba ingebe ya Meru ba chokera a Meru town bakathania Meru igwe kariu igwe na area ringi lakini 60% of Meru is very dry. Na ukwita wandu muru na ukwita wakachuru na ukwita
kuonde nau no kuona ikuntu yes kiutene kuonde ikuntu very dry so kuntu kuna kuo twambiriretie ruiru rwarera tugeta Tigania West tugeta Tigania East tugeta Igembe Central all the wondi cha Igembe Central na wondi ciothe cia Igembe North icho turitaira ngui na kiri mubango yo twina bitengo biele kana components yele component mbere ni ya de-risking kako yuke insurance na kwina company ra thirikari ba egi ikenda offer insurance tawa CPRI nio CPRI nio ekurita insurance yu ugaitira ngambe insurance tuende ya nandu muru turitira na 3,500 mbati thirikari ni ukwa subsidy kani utethia kuria 70% kwa antu aro kuria tu 3,500 ukaria 30% which is around 600 no kuona thirikari ya kurire ingi chionde alafu ria kuketha kwina drought ukariwa 16,820 no rende antu ibari wasiri akauwa mbecha ile chitemiru antu ibari mbecha na bakariwa boeya na thaiba uritu muno no ntumbere bathwana kia this is a scam but this is not a scam government project na collaborate na county government ikenda tumba kutethia antu baitu para benara kwara sana womba kuona kukiura muno na miro kuona boko kura lakini nara kwino ngai itikinyite no ntungai onthe te akwende ikuntu kuonze kwino mwete ukinya boya no kuona kunende project yene yo mbere kumbo tethia arithi ute project inge yomba kwithira ikimbo tethia arithi bura tuwita bura thai tutethia no ntorende ndino kuye antu papa inge ibari na kinya wasiri murithi abwira kinya we wari asante Bwega sana. Mheshimiwa Nandi ina drive ekwizania na thirikari county Meru na mono rungu rwa ministry ya urimi tugitegera kinya kethira thaizi mbura ni urite au kagita ni kurari na umubone ne kugatwike nya ndithi imwe chikwithirwa atigikwa babu bwethire bukibanga atia ibo bwaga mono drive it is one of our development partners. Na World Bank, among other people, na ndibe jitamiru. Mbere au tumite kutimu nturenda kugwetithanirwa na miru. Yes. Kinya inyagwe na kinyani na kinya World Bank yu na achungu bau na ndeja bau kuwa wa drive. Drive kuwe indi risking. Patenda kuja miru nuntu bandura maira turai nacio na mantu ya tutai nacio ya mega na thirikari ititanguge na kwina kerere au omburi ya gitumi tuina drive na bangi ansa ni mwaki sisi tunafanya kazi bila kerere ngaba na mutuma ntwethingia au girere ayo kio sukani antu ibatige kerere antu ibatige miangie mingi tutulie ili kasi ifanyike na rea kwena utulivu kinyairo banki cijaga huku iro international donors bejaga huku chabau na ruku wa drive World Bank itereta mbeja ciao guntu bwina ndurama cienu it's a serious institution reu batwe katukurita ngugi twiba tuthuganitie bwega thirikarine ya mutuma twethingia nontu antu ponthe barendana ni kugwetanirwa na miru na iketumi mutuma arabetire ponthe auga we build Meru together tujenge Meru pamoja na twake Meru tuli amwe riu ndirautigera rio ndiratwinyiritie muno na ukeja kwithirwa tekere jirera kwina mutongeria wina maono ya mega na mathuganio ya mega antu bari kumia muno gutuma ntwethingia mathuganio yawe cha kembuki ja rojo rwa kunywa aerire antu ukagitorira no ntumiru gutimwana ogakwa impara no ntugukoya drought guti ng'ombe gakwa no ntugukoya drought ikiangasi lakini mbure jire
imurungu miretete na mbuga ni uria maromba yetu na yoja gwita bwega na tikauga ati nyaki kuma na ntuku ici ithatu. Yes. Nyaki itirauma indi batu twe thirikari Yes. ya Meru County na tugwatanirite na thirikari ya national nontu His Excellency Mutuma Ntwethingi bakugwatanira na thirikari iria nene ya His Excellency Ruto na kindi kinu otongeretie mantu jau aja Meru mbura iretera ryo iterambiria ntuku inkai antu barejaga kuona desperation batona huku indi kindiki Ruto and His Excellency Mutuma Ntwethingia ibaretere program ya kuretera ng'ombe iba kuria igwitwa ire kureta bia kuria naro itagwa Findrot. Findrot ni kuretera ng'ombe irio ikarijaga Yes. for a short time mbere mbura ija kwa utha izi drive nontu nandi ni gwatanirite na thirikari ya kaunti ya Meru ni arithi bang'ana batwikite baciandikithitie nabo na to Evans atugwetera inya ni bwambiritie kuria arithi baba ibaritwe. Yes. Buburio kitumi twina drive kabe na mbeca na tutu na mathuganio tugana ndi mathuganio ijacemanie na barabe na resources na drive ndeje ne mbeca cia insurance na ndi waziri wa agriculture na livestock Ugwe nandi si ni mimi hakuna mwingine hapa ija roga tangu na ngoge unkolita na Mutuma Ntwethingia na ndio ninasema hapa tuko sawa sawa na tuko imara Mutuma gutengo genge aitaga thai ikwaria gichungu gikinge muno Nairobi kenda areta donors jababa band drive ariria gichungu kweja bange bagwetwa One Health bakuma Canada aria gichungu kweja bange bagutethereria guturetera inya semen imported igichungu kya Mutuma Ntwethingia para bange bari ku baigagwa chungu bakamba gwichira nonto batere wenya ichungu kire na ina Mutuma kwaria na baba bareta iu igwitwa de-risking na de-risking yeu ne gututethia nande kumenyera ng'ombe cietu itigakue itenori ikamba kuewa bia kuria cianora ikendwa ng'ombe cietu itwendagia nyama outside the country Mutuma Ntwethingia make sure program ire gaetikiria ng'ombe cietu ciendagua ome gwitwa vaccination program and traceability traceability ikwandika history ya nara ng'ombe gukara nyama yayo yaumite ku na etwire ku na karagatia na mantu yujo nditaga woni de waziri wa livestock na Mutuma Ntwethingia mpeja ndagwa yuciothe inya nande ciyo rigo chu na ini ngokundia ginya babange ne babetu Tharakanithi gakundia Isiolo gakundia Samburu nonto Mutuma na wentije na aretaga we o gichungu kiungua na kwaria aragia ndawa ikeja na ndajanga ikiana mashinani note muntu gakua nonto bakura ng'ombe ite vaccinated na thoko yetu market ire ome twetatharagia na NAPSDP na Froka nonto boju uhusiano bwetu pa thirikari ya kaunti ya Meru na thirikari nene ya William Ruto watu nya thoko cietu irio antu bagu export nyama cietu ome nonto bo manto ya batu nya mburete kura ke kiuraga nonto bakwithirwa batu twina mibango emega tuko sawa na tuko international Bui supply negita rionde. Dan Githongo 012 Ariuga, hello Maureen, tell our super waziri we are seeing the good job that is helping Meru County. Surely we are behind him and he will help Governor Mutuma. Bo negukurukira rutere rwetu rwa Facebook kuri nonge okuga Clement Obasanjo Ariuga watching from Israel country, asante sana.
Kisu ariuga watching live. Asante sana itanambe na kwithokeranira na bauti gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya kiri mitandao yetu ya ukinyaniria taju Facebook na kinya YouTube mtuko ya naro turariria mantu jegie drive na kinya kiri WhatsApp wina namba yetu ithokeranira na bauti na nkethirwa nkithoma ntumiria kuna ro turariria muno arithi baria bari rutere rure Rwanda na kinya guntu kungi kaunti ya Meru baria bethirite bakirumirwa ni kiangazi ati thirikari ya kaunti ya Meru ni thirite ikigwatanira na drive nikenda gutigira ugwe murimi uti kwithirwa ukinyirika. Evans mutingi chokera kiri ugwe kiri ng'ombe iji buritegera ki ng'ombe cia nyama kana kinya ng'ombe cieria bunka ke nire ikurukirite kiangazi na kinya buritegera ke those asal places ndene county Meru kana ni thiguru kana ni county yonthe ya Meru tuge kinya South Imenti kana Central Imenti kuri na guntu kuria kurumiri ni drought ta nterecha Central Imenti kuri na guntu na ndene kurumiri kana kwina specific places ira burengete. Yes. Oya sana bo mtu bomboria kiuri kiu kenda mboba wa explain boya ni ata insurance we itaita. Kwina ira twita unit area of insurance. Na those are specific areas. Kwina areas mbure kitheia mniburi. Buri east. Twina specific kuna ntumburi na binambi itawa unit area of insurance. Na twina around 16 of them. Ira chionde chire arid. So na in arid areas tutiriana ng'ombe cia area turia muno na ng'ombe cia nyama tiguo na muno yo wigwa imantu na yan drought. So insurance yo nkenda ufafanuira mutegeri wetu boya tiaginesti wamba na tiaginesti gukwa kwa ng'ombe no ntu wa mirimo irira uwe drought yake ya umbe kurambi umbe kureria ria ng'ombe na muno tumita iritwa ibili kana index based livestock insurance. Index ni obo to kumin ba irete ai satellite ikailia the greenness kana na ata kuntu guku green kukethera kwengiretu wende arawiri kurerwa iria kwe less than 5%. Ukethera area satellite ya elio ikona less than 5% riu yutriga na wowe mbecha iro bwiri kuringa na research mbecha iro bwiri wita boy Isiolo wita bo Kampela wita bo Ndumuru wita na babulo omwanka igombe iriu chionde icho cia ila kwe satellite na ikonekana boya buraikari na unit area of insurance chionde itire awomwe itire awa tofauti tende ira chiembe na richo chire awa kinya ure ya premium yo ni iguru nkulukia tu ya nini ya buri na rimwe tu we antu baba ingi no ng'ombe iria muno na itu advice farmers bayukie insurance kuma nau kwa mbere utio ya kuona ng'ombe ciaku pia ke twetikakia obwo wina ng'ombe ko waitirambi ugwetera insurance. Waitera insurance ipiran kwenda kabisa antu belewa igintu ki the government subsidy. Mbure kuma omwanka ng'ombe ithano weya wa 70% subsidy. Kwita ng'ombe omwanka 10 ukawa 65. Weta ng'ombe omwanka 15 kuma 10 weta 15 ukawa 60%. Kwita ng'ombe 16 kwita 20 ukawa 55%. 21 omwanka 25 ukawa 50%, 26 omwanka 30 ukawa 45%. Ko thirikari ni kwa yana subsidy omwanka ng'ombe 30. Ko ara wowe tuende ng'ombe 30 aro ko bwiri ku uka times na 3000 maybe 500 area 1 or 2000 iro bwiri konekanda lakini thirikari ukaria 45000 ko thirikari yakurira 57000 na ng'ombe kwa tu kende antwara uitere kukuya kiangasi kukuya kiangasi bakuro over 500,000 non to multiply that ng'ombe that na 16,820 na anto that I am telling you they are smiling to the bank papa ingi bari mbecha poe abare aginya gwitikia thai last season kana oe nini October November December tia 2025 to register tanto around 2000
thain kuthwania mbua bombo kinya 5000 kana 10000 no twende antu baranjiria kumenya mbecha kuma rutere ruro rwanda na kinya owe kinya ogethero na ng'ombe nara no witire kinya ng'ombe ithano oira uteo ate witira ngakuria kiu gia kugitira ng'ombe. Namba yetu ya WhatsApp mbere mheshimiwa ni 0793004303. Ije ni namba yetu ya WhatsApp kethera no kwenda kwaraniria na bautwe 0793004303. Ukienda kuongera au kwenda kuongera mheshimiwa tuchokerie na giki. Hello, Weru ask CS Katanguge, how was the shortlisting done on the slots given to agricultural officers that agri-entrepreneurs were left out and slot given to Kalenjins and Kikuyu, leaving Meru's son and daughters in agriculture field left out? Katwabe ngachogia kiu ini mbere tuchogia kiu kampambe mbue kira kia ng'ombe patwi twitherwa turi na mathabu na twitanguge na mathabu na ume ng'ombe cietu iri karakiri arid and semi-arid areas cietu ira cienga setted. We have 220,000 arms of cattle na iwi cio tukuririra muno kenda ng'ombe ciaku ciaku ijiri uguo tikare bwi kugura ng'ombe kairi withirwo ina mbeca ira we ni insurance ije kweja no drive umbe kugura ng'ombe ucokie stock yaku kana thene na jau bwana mwiti uga the coordinator one drive aja Meru antu ibari ira irakuire no indira utira leo kidogo ibari 28 million na iba kuendelea kuriwa kinyarinde murimi wacio na inde itu becha tukai na bangi nkuberia ibagite insurance yeu kenda bamba kuriwa nchoke buge arimi ba livestock arimi ba agriculture irio bibingi itukuregister antu bonde kire digital platform area egwetwa KEMIS ya thirikari ne gutuma antu bomba kuona uterio bwa thirikari ira nene na ya county na ne gutuma antu bakaeyo fertilizer ugatumbirwa message ukerwa fertilizer kuringana na miunda jwaku joro register yure maga fertilizer kwire na ara kwa NCPB kana ile ke depot winge Reverend Mutuma awangavana aikagia na to the satellite shagwiki akwikire antu bakayuga ya fertilizer nao tika twenda ya fertilizer i national government ya fertilizer ende nawo gura fertilizer ciaku ngavana wetu nawe na ume bwawe akakuretera akwe na waku ya usibira time ya usibira mbecha ng'ombe cietu ici inge i bori au kithiro i ng'ombe cia Rwanda kana inge ni gutethwo kinyacio itukureta vaccinations ikwejanja gwaku uka vaccinate ng'ombe na subsidized rates itukureta artificial insemination tugitumara sex semen ira cia reducerwa kuma 8,000 ikena mamwanga 1,400 no to subsidy thirikari nene na yetu county tondu bu batu tukumenyera ng'ombe cietu na ituje ni ngana ntagura na mbecio tutikwenda ng'ombe kinye mwekua au no mutumari na atereka ng'ombe kinye mwekua alafu ici yetu cia Rwanda kinyacio itukumenya artificial insemination itebua lakini itukwaraniria na cooperatives ba Rwanda na itukwaraniria na chairman na itubangite nabo na cooperative cia no uratukaba sabu no ng'ombe cia na ara agaciita itaga icitagwa nomadic pastoralist pau beta sacio tutiumba kubaikiria jau tuwikiria babangi bena sedentary kana zero grazing mandu yujo ndi ijabangi ruterero na ruterero tondu bu tutena wasiwasi turenda aki wananchi batu support chana unda uma na arwe goji itukari na mheshimiwa Biuki no assembly yoto Meru wa Igoji West itukari na ndamia no muchui wagaiti
ndera abogeta igonji east itukari na Ivan Siomitungu na itukari na mheshimiwa wa abogeta east uju witwa Aaron Duranera mandu ya tukuthithia turi twinde turi team nira tukuga let us build Meru together gicoka kiuria kiu kingi ngucokerie kio kaongera kingi mpongera kana nchogiokera kimbere mpongera chokio kio tu pongera kiu kingi uria kenda nchoge biothe ari chokio kio tu antu betu tutena thina na mantu yetu na kurua biuria na mantu yetu kwenda gucokia na ora nuri kurire kiuria kiu ariuria how was the shortlisting done on the slots given to agricultural officers that entrepreneurs were left out and slot given to Kalenjins and Kikuyu leaving Meru sons and daughter in agriculture field left out twechokia biuria bionthe ora bikuiza ibo bwega sana kiuria kiu gikiega na nontu turi aitingui ba thirikari na mbithe wa ndi cabinet nere itangui chonde cha thirikari na inkwenda kuga thirikari ya Meru itiandikaga Meru aki kuri percentage itikaniritwe kiri watho yandu baba kandikwa roko na bara bakandikwa bakuma ome nontu thirikari ya Meru keri mwese Kenya akarenjini ba Meru akusti ba Meru iba Kenya andu bagumana no Eastern iba Kenya riu inya Meru bakithithia gukompiti kingugi babange na boibo kwa apply yes koguo te Meru baitangu Kisumu ibaita kutea Meru baitangu no Eastern ibaita na ndi kakaba kuga ugugura yau na urite kiuria gikega inde nawe amenye kuri kintu gitagwa cohesion yetu Kenya yonthe no mwanka yewe ngugi nevertheless antu baria baetherwa baka kurukaira ngugine cietu majority of them would be Merus not because of favorism yes not because of tribalism kana ethnicity it is because of competence kwa tuikaja Meru tutena muntu ukumba kuita ngugi cia agricultural extension office kwa tuika gutena muntu wa animal health kwa tuika tutena animal surgeon tutumba kuandika nontu muntu imu Meru na ati qualify ite nontu imu Meru ngugi ute yakwa na te ngabana na te ya muntu noriku kuri group itagwa County Public Service Board. Pau ibo bakaraga nthiguru nontu bena uwezo na ume bakathithia shortlist bakaona iba ko bakaandikwa na bakaona ni ati Meru yetu kinya ria gutithura kwina ngabana mutuma athire ta muci yawe ya miaka 20 kana miaka 32 kana miaka no mutuma kwa geta ita mbere mutuma umagoku tukega tutigite antu bandiki ponde nyabara batigere bau batacotiristwa bagekirwa nontu batu turiuga mutuma na ngwire na tugatinda kwithana kuringana na ngugira mutuma itite akaita tamu yawe tukuthithia karambiri gaka kai agaitengi 5 na ngi 5 na iri miaka 12 mutuma kethwa iguku uro gumonda kana uro tukumurega mutuma gute muntu ija kanga bana this time okay murungu muretire na miracle ira ciathithirwe miracle itikara kuthithwa kairi na antu bakakara bakera yorongo antu bau bakuga bati shortlist this time baka shortlistwa na tika kukwandika na gukuthira ruju inde no mwanka antu baria ba commit qualifications iri kwendekana kinyo ketho imu Njaruo kana imu Coast kana imu kuma North Eastern kana imu Meru ende mono tukeja kwithurwa kwina antu baku qualify na iba kuma area yes iba kwendekana na kwi ngugi category jiri murini
kuri na ngugi specialized ile kwenda ataramu na kwe ngugi ingi te kwenda ataramu baba ingi utembera kayukia muntu kuruga chai muntu ruga chai nyamushara yote kajwinge imono endo mbera nkamuyuke kuma Kisumu ugucokia kiuria kiu bwega mheshimiwa. Hello Maureen, Wero TV, convey my heartfelt thanks to the minister, thanks to the seeds he provided through Dan from Githongo. I harvested and sold my produce making 20,000. That's why I'm backing Governor Mutuma's initiative. Thanks Minister for Agriculture. Gatucoke kiri rutere rwa drive kuri na kiuria kiriaja gukurukira namba yetu ya SMS turiorwa Wero TV ni Joshua kuma Kandebene. Oni ndareire ng'ombe ithatu na ndareira 3,000 saving na message ya mbera nkona 10,000 na gutikio ndona kuma December mwankira nande ntona mbecha cha drive. Very nice. Yes. Yes. Yes, yes, Maureen. Ito tuonete those complaints. Complaints ito sionete. Na baba tuina insurance agents kana watu ita community mobilizers na bayenture ne chietu na ndenda mutegeriu a contact mutoro muitithirie no ntuitu kwenda maybe by next week to compile a list ya bara bonde bateonete na bibio itumi bimo bituma muntu agaachia one M-Pesa number no mwanka ithire igitanie na kibande na kibande kiu nao kitithire kigitanie na bank account na ngenda kueleza ringi tundilu na bank inya Cooperative, Equity, KCB na National Bank. Icho CIPRI kana company ya ingo eu icho deal nacho. No ke awa tiende tiemwe ya those nini ya account yu mbecha chia chigeta Yes. Jichachoka. Lakini what is happening is that that's just a very small issue. That one will be sorted. Small maybe issue na kwewe Pastor Zaka Korea. Hi, I registered for drive last year. Yes. I have not yet been paid. We were told we will be. It would be latest February radhira. And is there hope in the same? Yes. Alafu kuina nyonge yes tuchokere kiumbere nende complaints itu nacho na itu chirinje sita chonde na twachikia to the company na iba tu etenya list ya nto bara ponde parite na itu kuona na kuibamo tu egedre pending especially information ye gedra ite cohesive kana ite witaniria iunio ithere ithinera nene no kuona lakini nende like now our mode of registering tia bora to register last time dai it will be checked before alafu ikethira itena any problem ikenda antu baba tu kuriawa but I can assure them by next week utemuntu utethira atiri ko Pastor Zaka raise na izi amenye next week akethirwa akiriwa by next week akethira akiriwa but buranke mbo muromba ko mutoro munye registre na itaike yitore yawe no kibande nini namba thimu. But why all those complications? Ndakwira atiri Maureen problem ni imwe nini wikethira ite witaniria dietari kethira ite witaniria kibande na maybe na M-Pesa number na nini na bank account no kuona kana bamwe kwi bamwe rimwe wona weta ukethira muntu umwe aweta account ira dormant mbeche cheta ikabounce ndina inya kesi imwe isiolo one of the guys etere ona 28,000 chiona thwani fake bank awichite atia icho kuringi ate are ku realize kari ambura na tatu wetha kinya wende ikirie rito ria wikenda omba witate omba kuri na ndio tubabure tunenkere criteria nonto igukurwa what is the criteria used for picking beneficiary where do farmers register who registers them and one ya bure tuina para register bure na bau bachalirwa ni antu bure weta tigania west tuina this group called na nukurikana kwira twari na mukuru kinya thinkia ura chairman wa Nyambene Livestock Farmers Cooperative Union in all these constituencies tuina cooperative societies
weta Tigania West twina igwitwa Tigania West Livestock Cooperative Society no kuona na twina around 4 people young men na young women bakuma Tigania West bara bakuregister weta Tigania East no bwo weta Igembe Central no bwo so antu ara bombo kinya nini no bichine tia livestock in those sub counties bageta kichio bakona kinya agriculture officer kinya bakona agriculture officer abalindi to those community mobilizers na bombo ba register ute condition ni enene mno ku register ke ku register no mwaka of course no mwaka with na ID number 2 no mwaka with na line ya M-Pesa ambayo register na kibande kyaku number 3 no mwaka wina account in those four banks in those four banks Mbuire Cooperative Equity KCB na National alafu there's also another to encourage antu ba save mbecha no tumbere arithi betu maybe batira save mbecha mno ba save mbecha ciao kiri ng'ombe wa save ngiri 3 wa save ngiri 3 thirikari ya wikira account ine ngiri 7 na orende antu ibarite mbecha ya wikira ngiri 7 no can get in 2 slots like now ira cha meato ndiru na seasons season ya mbere orende antu ibari ngiri 5 cha savings yake you pay out yes alafu season yenge kwa ni to kinya June baye kirwa ngiri ngembi ngiri 5 ikangiri 10 na oritera ngiri ana ngiri 3 eu ni ko encourage pastoralists ga farmers ba save no kurika na yangu erere general objectives cha drive imwe ne ku bring pastoralists kire manto financial services yeah. Pastor Zach no akuinsist ariuga ngino were has not been paid. All the details were well verified by our agent. So what could really be the problem? The neke tu on the information signed na maybe nini no ntono kuma kandebe na wetu nyati kuraya ingondone wau I will make sure nkamuona in person no monekere contact chiao contact kienda twaraniria uliza waziri sisi watu wa Dhoana in Rwanda location atupati treatment of our cows from the government ugichoke kiuria kiu choke giki kia what is your ambition kirimantu jegi agriculture kiuria kiu gikiraja muno kwanja kiu ki ambition lakini andu bakuma Rwanda na bukomenya twina challenge nene muno no ntubwa ng'ombe ile igweta ng'ombe ile nomadic pastoralists wanasema wapati treatment batikuona treatment ora turabangire turenda antu bara betherwo bari in organized groups nikenda ng'ombe ciao bagatwira ningana na tukaregister kri system ya thirikari no ndo tutumba kugura vaccine is very sensitive ukara kugura na booster bwe na bwe na nitrogen injaga jondu tuna aja kenoru our storage center no mwanka tumenye ng'ombe ngana bwe na cio na ndate mbudire tu nayo but the outward administrate ni to kubangana na cooperatives iwire no na ito kubera bachi organize into groups kenda tumenya githirwa ni kande bene kana githirwa iburi kana githirwa kiutine kana githirwa imoroga ni antu bangana betu no pate kuthiria zero grazing kenda tuona vaccine chietu director ko wa livestock akamenya antu baria atetu mandagitari wa omwe akabanengera bakunda irwo ndawa ciao now as they are moving na mibango ewirio na no kumenya his excellency na lot of interest kri Rwanda na randu muru ibonere ura athithirie no kuthirinya insecurity area yathirirwo nuntu bo gwikira resources nao ngari cia ejanwa azikari baikwa no paya wa into biao biandwa na iketumio kuona ng'ombe kinya kaiwa na arua irite kaiwa igachokua miru na kira tukwenda kuuria ni amiru betu kinyabo bara bagukorundi na ndu bara bakweja kuthithia mantu jau arifu kinyabo ngo bagotige mantu jau nuntu
itukumenya undi waziri wa livestock inkumenya kuri antu betu Amiru papa bamwe bakorwo na thirikari barirwo kinyana atano ciana arongi na bao na ng'ombe ciao bakiwa in opposition politics bakuthithia bageta kuretaga mantu jara tutikumba kwa andu aja uju mwanka tukajagerera national government nyo thirikari ire iguru ni kugwatanira na atwi nike tumio kuona ng'ombe iriwa igacoka itwambiritie technology ingi igwitwa muscle technology aja muromone jwa ng'ombe ikarija ya dhamp ya muntu na chipu mtu wikira ndanonera mutuma twethinkia his excellency the governor akironchi mantu jau na agwita wakariene na area technology itikiritwo worldwide ekirwa maswira pato tukamenyaga ng'ombe u inetinda na arua na ineri nenya eta kuthinjwa kitho ate yaku tukamegwatira mbuceri tuge ng'ombe teku ng'ombe ji yumite guku na guku itawa muscle technology na andu baba inge batije ngumeike tumyuko theka but that is true muscle area ng'ombe ara ija dhamp uti ng'ombe gwa nene nengi and then na Rwanda ru security yetu ere no yaragia na ngabana on a daily basis na ike ngabana baraba neja guku batomba mandu jau nundu batena technology ya kwaraniria na antu na kubanengera resources lakini tuna data nandi na mutuma ara mamithai ara ari na kumenya nundu na kureterwa sigino ura mandu yokarika na mandu yo tukwenda. Okay. Kiuria kiu kingi tukuragwa kiu kia ambition re kia ambition kiri mantu za Afrika no kuwe no twina ndaika ithano iu ni nkai mono kireni ambition ira twino ke mantu ankirigacha chatumba kwarirwa ndaika ithano kanka uga ke mutasari lakini ngeja kubwira report kamili mantu yara twina jona vision ya mutuma twethinkia one the overall mission is to make Meru food secure in terms of ndiri iria reto ithwe ringani na ri safe meano mwanga no bwithoro bwene area yari ri ukamwe rikendanirwa nture ne rititite kwa processed rikethwa ri very dangerous rikethwa ri na mirimu ero gutwa Brussels ikethwa ina mirimu engi tukuthithia na ndona ziba betu nkubwira iba kuma Canada kwa One Health igwitwa zoonotic diseases that one is scaring to us. Any animal professional is getting scared of what is happening. But itwikite mikakati yetu ya kubanga guti muntu kaju mirimo eu ikuma kiri ng'ombe igeta kire antu. Iu ni gwitwa zoonotic diseases na One Health iba ututethia our development partners para bale bakwengwa na andu babange ba World Bank mbugire na nyandura yu bashoka bashokete within 1 year tugitira uno nkwenda twariria gintu kingi tukirikia ambition ne thirira ambambethirie vision ambition ne thirira umwishimiwa ambambethirie vision. Why can't we even integrate the payment through SACCOs so as we boost business, as we boost farmers, because farmers and corporates go hand in hand? Paravegi Murandi yo baba etawa Sipri is a very big insurance company ambaye iko ritango yake kwa PTA kana ya preferential trade area manto akomesa nte kwenda kueleza yego so ibo batalete the phone banks na wi condition chio buranke enda kuwa mbere no to kuone ita ya kari kuthira turi no mwanga 15th of March kuregister ngambe chetu na kuchiu kiri insurance ko ndomba kwira arithi wetu iba make sure bateki this advantage ya mantu yau ikenda bomba kurirwa no kuona na iko kura mno lakini nara Rwanda irata ikura na inyora na inyeche ura na inyora iria riu tutukomya mbure geta for how long migambo ekwe mutekire gintu kira tumba kwetha tutigite muthia wira arithi betu iba make sure mbere 15th of this nini mweri uyu ethatu ba UK insurance yo na inya barabange nabo barabatiri bakariwa nontu mantu yonthe iba receive a message na ikuthiatira tukathiatira mwanga to make sure in the next one or so week
bakuriwa koguo nende ibete obichine chietu chia agriculture obichine chietu chia livestock borithirie para bonde ba kuregister ng'ombe kana batuita coms kana community mobilizers igenda bomba kuregister within that time. Okay. Yes. Aya, salimia Waziri Katanguge sana. Hello Maureen Terry Waziri, we as Meru, this is the time we have seen the docket of agriculture. Tulikuwa na waziri wa Kawira, former governor, hakuna kazi moja tumeona yake. Governor Isaac Muptuma amepeana true Waziri Katanguge vitu mingi and people are seeing. So tunasema hivi na hivi na hivi are ntitho mamononga konengera withomere wingi tukirikiririe mweshimiwa Rais William Ruto nerigiritwo gukinya rwiriro rwera kwithwa kirugura nchuku na migambo ekwe muthia ibo bwega muno muri Rais William Ruto na utwitira nguginjaga chara jangi kwirire no gutunengera na nande na yituturugura nchuku nene ya Meru ibo kumenya guti kungi na Kenya mzima ararugura nchuku gwitwa KAIPS County Agricultural Aggregation and Industrial Parks guti kungi Kenya Meru Meru itu number 1 na iketo mibugura mutuma twethingia i number 1 Kenya awondira yukitie mwaka jumwe ni awondi tantatu na wonu chichi ibu bwaragia mantu a media last week itwari Nairobi itwari kare Mombasa mutuma akiragwa na kuumba kurita ngugi ingi nandi nio rais yete kurugura ya mbere Meru na ne aggregation center ya kugiria arimi baikwanjie patigana na mantu yara ya kuombero ikwanjie bira bieta wa mukurino pia kuongerwa tuchuku iguru ikuongera bei ya makandamia yetu na regitheo makandamia thai chaguragwa ziringi 60 pa kilo 70 na rui 125 avocado chietu kinya ite kungana imanto jau tukubanga na tuthithia ugo wanda indo byaku na wona bikathuka ugaikia nchuku netu iu nene na nchoke mbuge kairi nkithiria antu batiga gwita Nairobi muno sibitari chietu no ntumirimo ne othukagia antu bakajo batomba kurima na uninde ndi munene wa arimi imbije muntu akaju ateta mundene second start ugampongera inge kwa nontu ni kauga mantu jangi nande antu iberwe sibitari chietu eje gwetwa level 6 eje honorable his excellency Kindiki areja kurugura aja na eje igwitithwa level iwinge sibitari chionde ndene Meru iyo ni nya igutwikira university eje gwakwa na aria maua ikithomo gete kuongereka ogwe gitumi utwarire icungu gi utwarire ikithungu muno ka ogwo thomete twi mantu za agriculture tutariria mantu za ujangi za na ndo thirikari au no tugwikira gatanda tegero Weru TV akiriro aria rurwetu ro ntuko ya naru ingwetikio kuthoma mantu za maingi na kethira uri na kiurio kairekire driver bakethirwa bagitunenkera namba ya thimu ni kenda kiuria kionthe kethira uri na thina mbinambi withirwa bakiguchokeria namba ya thimu 0721 40 7005 chokera 0721 40 700 ikarichia na 5 yes aibwega sana mutegerio ni tongera na ntitaura rietwa ni Maureen Kinya thank you very much eje ni Weru TV.